haleluya. Twanyengetewe n'ubumara bw'icyaha, kandi Bibiliya ikivuga ngo ingero y'icyaha ni iki? Ni urupfu. Imana ishimwe cyane, haleluya. Yesu ashimwe. Umuntu kuva basokuruza bacu bambere bakoze icyaha yanyengetewe n'uwo mugera, yanyengetewe n'ubwo bumara bw'icyaha. Yesu amuzana aho hantu akamwereka, akamuha icyo gicapo, akamwereka sete kondisiyo aho hantu hari hasa naho abasokuruza babo bari hajya mu bugaragwa. Imana ishimwe cyane. Bariko baratikira, bariko barapfa, bariko barahona, bagatakambira Imana, hanyuma Imana igatanga inyishu. Imana ishimwe cyane. Akamwereka rero ngo noneho natwe Imana yaradutabaye, ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko umwana w'umuntu, niko natwe Yesu yaje. Imana ishimwe cyane. Inzoka mu bugaragwa cyari ikigereranyo cya Kristo azoba ariko ku musaraba, kugira ngo abamwizera bose ntibapfe ariko bahabwe ubugingo budashira bubera muri we. Ndanezerewe kuba hano iki gitondo. Mbashima Imana cyane kuba yabashoboje kubana namwe muri iki gihe. Umutima wanjye nari ndabyifuza, ariko kandi ngira ntazi ko byabaye cyo kuva mutangiye gusengera hano. Ni irya mbere basa akaryo ko kuganira n'ijambo ry'Imana. Numva ari igitangaza mu buryo bwose. Numva umenga ni igihe kirekire sinzi ukuntu byagenze, kubera dusanzwe dukunda kandi dusanzwe tubana atari gake. Nawe sinzi ukuntu byagenze, igihe cyose kikaba cyaraheze, ariko byose ni byiza kandi byose ni umugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero ku batasanzwe banzi, ndibaza ko bahari, nitwa Bambaye Joseph, ndi umwungere w'ishengero, ndongoye ishengero ry'umwungere mwiza mu Kirundo, nkorera igikorwa cy'Imana. Kandi turashima Imana, natwe haraheze indwigira zibiri natwe twari dufite ibihe nk'ibi, kandi Yesu yabanye natwe. Imana yatugiriye neza, natwe aracyakora kandi aracamugera abandi ku ishengero. Imana ibihere icyubahiro, haleluya. Rero sintasho z'ishengero, bene data ishengero ryo mu Kirundo barabatashe intasho zabo, ariko kandi ndetse n'intasho z'ishengero rinyegereye cyane. Madamu n'umuhungu wacu mukuru nabo barabatashe. Umukurikira afite uko abivuga neza sinabitahura, ngira nawe yarabivutse. Imana ishimwe. Mwakira intasho zabo, barantumye. Ntibyashobotse ko tubana tuzanana, ariko nabo barabyifuza, nawe bitashobotse. Imana ishimwe cyane, haleluya. Mbere y'uko mfata umwanya wo kuganira namwe mu ijambo ry'Imana, nari numva nanjye ngomba gukeza ababene data babatijwe
abakijijwe abakiriwe n'abakenje nanjye mu izina rya Yesu Kristo. Hari ikintu kibi nifuza ko kitobabako, uza gusanga ari kibi kandi kibishe. Iyo uza gusanga abantu umenga kubatizwa no kwakirwa bibaye ikintu umenga ni diplome, ni finalite, ni iherezo. Mana dufashe cyane. Amugati usanga aho umenga umuntu umenga ivyo yarashaka arabishitseko, hanyuma ugasanga noneho nyuma yaho atakaje intumbero y'urugendo. Mana dufashe cyane. Haleluya. Pawulo avuga ngo sinibwira yuko maze kubifata. Mana dufashe cyane. Agaca avuga ngo nibagira ibiri inyuma, nsiganirwa ibiri imbere, ndabandanya gushika ku mpera y'umuhamagaro wacu wo muri Kristo Yesu, niyo kuja mu ijuru. Haleluya. Yesu ashimwe. Turashishikara, turabandanya gushika ku mpera y'umuhamagaro wacu. Haleluya. Ibi si recompense yacu, si yo mpera yacu. Mana dufashe cyane. Ni cyiza, ni intambuko idufasha, iduha gushishikara no kubandanya mu rugendo rw'agakiza. Mana ishimwe cyane. Ariko si yo mpera, si cyo twiteze. Mana dufashe cyane. Haleluya. Turiko turaja mu ijuru kandi tuzoshikayo kubwa Yesu Kristo. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Ndabifurije gushishikara no gukomeza gushika kuri iyo mpera y'umuhamagaro wacu muri Kristo Yesu, aho tuzotahuka amahoro gataha iwacu mu ijuru. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko icya kabiri ndakeje umwungere shengero n'abo bafatanyije bose kandi ni benshi. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishizeho kubagura no kubakomeza, hanyuma ubutaha bazobe biduhuye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tuze tubone benshi gusumba, kuko hanze haracyari benshi, kandi ndazi ko Imana izakomeza kubana namwe. Ndabakeje mu izina rya Yesu Kristo. Umwami Yesu abahezagire kandi arushizeho kubakomeza. Ubutame bwacu mu Mwami si ubw'ubusa. Yesu abahezagire. Haleluya. Reka rero tuje mu mwanya w'ijambo ry'Imana, dusangire amajambo y'Imana. Numva nk'uyu Imana yashyize ku mutima wanje, nanezerewe kuva nshitse ngaha. Mu ndirimbo zagiye zica hano, byagiye bivugwa hano, hagiye havugwa Yesu. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Nanjye numva nshaka kuvuga kuri Yesu gato umwanya dusigaranye, kuko nta kindi dufite tuvuga, ni Yesu nyene, ni Yesu wabaye agakiza kacu. Mana ishimwe. Dusome ijambo ry'Imana tunyarukije igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 4 umurongo wa 11 n'umurongo wa 12. Twari gusoma igisoma cyose, ariko ntacyo ndabasaba muze guhera ku murongo wa mbere, nabyo birafasha. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 4 umurongo wa 11 n'umurongo wa 12. Haravuga ngo uwo niwe buye mwebwe abubatsi mwatituwe, ryahindutse iri mu mfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka tuyafatanye n'amajambo ari mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohani igice cya 3, naho turasoma imirongo mikeya
guhera ku murongo wa 14 tuve ku murongo wa 16. Kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa, ngo uwumwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo uwumwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen. Imana ishimwe cyane. N'aya majambo ushaka ko tuganira ko mu ijambo ry'umutwe rivuga ngo hari agakiza gashitse mu izina rya Yesu. Alléluia. Iyo musari pompe dans le nom de Jésus. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. Imana ishimwe cyane. Alléluia. Aya majambo yo mu cete bamwe mu gitabo cya Yohana igice cya 3 n'amajambo ari mu nkuru ndende tutasomye yose, itangura ku murongo wa mbere aho Yesu agirana ikiganiro n'umuntu yitwa Nikodemu. Bibiliya itwereka ko yari umufarisayo. Abafarisayo wari umuce wa Bayuda bagaragara umenga bazi iby'Imana, bagaragara umenga bagendera mu byagezwe. Imana dufashe cyane. Haleluya. Bari bazi iby'ijambo ry'Imana, bari bazi iby'ibyagezwe, kandi barabibereye mu ishengero ry'Abayuda. Ariko mugabo kumenya ibyo byagezwe ntibyabashikana ahantu bagira ubuzima buhindutse, bakagira ubuzima bw'Imana muri bo. Imana dufashe cyane. Yesu abavuga ko cyane, akerekana yuko natwe tudakwiye kuba nkabo, kuko bavuga iby'Imana ariko ubuzima bwabo bukaba butandukanye n'ibyo bavuga. Uyu rero Nikodemu ngo amaze kumva inkuru za Yesu akihweza ibyo akora, Imana dufashe cyane, ngo agera ahantu ashika ahantu abona neza kandi atahura ko Yesu atandukanye n'abandi bigisha. Imana dufashe cyane. Haleluya. Yigira inama rero igihe kimwe cyo kumusanga, mugabo kuko yatinya Abayuda bagenzi we kuko batemera Yesu kandi abizera Yesu babahama. Imana dufashe cyane. Ngo ahengera ku mugoroba mw'ijoro hatabona, aragenda asanga Yesu. Imana dufashe cyane. Usomye ku murongo wa 2 muri kino gice avuga ngo uwo aza kuri we mw'ijoro aramubwira ati, mwigisha, turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana, kuko nta muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ibyo ukora kiretse Imana iri kumwe nawe. Imana dufashe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu avuga gutya ni umufarisayo, agwanya, ari mu muce w'abagwanyi iby'Imana, ari mu muce w'aho tubona ijambo ry'Imana ritwereka ko mu kumugwanya. Imana dufashe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ariko aje avuga aya majambo akomeye, akavuga ngo mwigisha, turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana. Ndashaka kuvuga iki tukiri hano. Imana dufashe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abantu benshi mu mitima yabo barazi Kristo ko ari umwana w'Imana. Haleluya. Abantu benshi mu mitima yabo baramaze kubona mu buzima bwabo, mu kubaho kwabo, mu bugingo bwabo, mu miryango yabo, baramaze kubona ibikorwa by'Imana.
Mana dufashe cyane. Yesu ashimwe. Baramaze kubona iby'Imana ikora, kandi niyo muriko muraganira ababyeyi bamwe bakora Imana ni nziza, bagashaka no kudushingira uko babonye Imana. Mana dufashe cyane. Yesu ashimwe. Nikodemo yaje kuri Yesu akavuga, arabona ngo nihweje maze kuraba ibyo ukora uko wigisha, nta muntu ashobora kwigisha nk'uko kw'iwawe, nta muntu ashobora gukora nk'ibyo ukora atavuye ku Mana. Mana dufashe cyane. Yesu ashimwe. Ni igitangaza ko abantu benshi babaho mu buzima bwabo Imana imaze kubiyereka, Imana imaze kubihishura, Imana imaze kugaragaza mu buzima bwabo ibikorwa byayo bikomeye, imaze kugaragaza mu buzima bwabo urukundo rwayo mu buryo budasanzwe. Ariko ugasanga hamwe n'ibyo imitima yacu irinangira, ubugingo bwacu bukagaragaza Imana. Ugasanga no kuvuga Imana n'ubwo buzima uza gusanga tuvuga ko dushima Imana, ibikorwa byacu no kubaho kwacu byerekana ibitandukanye n'ibyo. Kugeza iki gihe Nikodemo nawe yashinze intahe mwene iyo ntiyari bwagera ahantu ngo yizere Yesu, yemere inyigisho ziwe, yemere ijambo ryiwe, yemere guca bugufi, yemere kuva ku byo yari arimo by'ubufarisayo, noneho ngo abe ubuzima bwiwe. Mana dufashe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndashaka gukora ngo n'uno munsi urashobora kuba uri hano nawe, ushobora kuvuga ngo Imana ni nziza, ushobora kuba ufite ibyo ushingira intara, ushobora kuvuga ngo ahantu higisha neza. Mana dufashe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Mugabo ugasanga hari ibyakunaniye kurekura kugira ngo urekure ubuzima bwawe bwose Yesu. Mana ishimwe cyane. Ariko ndashaka gukora muri kano gatondo, nta rindi zina abantu bahawe munsi y'ijuru ryo gukirizwaho atari rya Yesu yonyine. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Gusenga hano cyangwa gusenga ahandi hose ibyo wabatiza. Mana ishimwe cyane. Kumva ijambo ry'Imana ukabinezererwa, kuba n'ahantu badashobora gusanga hari n'ibyo ukora urusengero aho uri. Mana dufashe cyane. Ibyo byose ibyo wabatiza. Mana dufashe cyane. Ariko ndashaka kubaha ngo kwizera Kristo byonyine, kwizera icyo Imana yatanze nk'inyishu mu kibazo cy'umwana w'umuntu, kwizera uyu wenyine yaje agatanga ubugingo bwiwe ku bwacu, nibyo byonyine bishobora kugukiza, bikagira ingaruka, bigahindura ubuzima bwawe, ugakurwa mu ikambi y'abasi b'Imana ugacika umukunzi w'Imana, ugakurwa mu ikambi y'abayagiriye urubanza ugakirira mu ikambi y'abo turiko turavuga uyu munsi twigiriye imbere y'umuhamagaro wacu wo muri Kristo Yesu wo kuja mw'ijuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nta rindi zina, nta kindi kintu, nta kintu na kimwe kindi cyokiza umuntu atari izina rya Yesu ryonyine. Imana ikomere amashyi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iki kiganiro kirabandanya, sishaka guhava bakijyamo cyose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu acamubara ikintu gikomeye. Imana ishimwe. Agacamubara ngo Nikodemo, ndakubwiza ukuri, umuntu natavuga ubwa kabiri ntashobora kuraba ubwami bw'Imana. Nikodemo yumva biramusize, yumva ubwenge bwe bitahuye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Atangura kubaza ati ibyo byogenda gute? None nkwiye gusubira mu nda ya mama nkongera nkavuka ngana gutya gutya? Imana dufashe cyane.
Yesu arushizaho byo gusigurira amara umuntu natabyagwa namwemo n'amazi Mana ufashe cyane ntazora mu bwami bw'Imana. Mana ufashe cyane nabyo nyine ntiyabitahura. Yesu ashimwe. Haleluya. Niho abandanya n'iki kiganiro akagera hano hantu uri kuri ano majambo dusomye. Mana ishimwe cyane kuko niho nshaka gushimikira ku murongo wa 14. Mana ishimwe cyane agaca kwarago kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugarama niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Mana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratwereka ko Yesu yaje hano mu isi. Mana ishimwe cyane azanye ukukumenya iby'ijuru. Mana ishimwe cyane azanye kukumenya iby'Imana. Mana ishimwe cyane ariko umuntu kuko yari yarononekaye, umuntu kuko yononekaye, umuntu kuko yaguye mu cyaha, umuntu kuko yatakaye, umuntu kuko nyine muri we yononekaye ntiyashobora kubitahura no kubyakira. Mana ishimwe cyane ntashobora kubyakira. Mana ishimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero Nikodemo nawe byakomeje kumugora. Mana ishimwe cyane hama Yesu rero amuzana muco yashobora gutahura nk'umuyuda. Mana ishimwe cyane amuha iki kigereranyo bari bazi nk'abayuda. Bamufashe cyane. Yesu ashimwe. Arabara ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu bugarama niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Mana ishimwe cyane. Haleluya. kugira ngo umwizera wese ntapfe ariko ahabwe ubugingo budashira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iki Yesu ariko aravuga turakibona mu gitabo cyo guharura igice cya 21. Sinza kuhagaruka ariko ndagomba kubivuga gatoya. Mana ishimwe cyane. Kuri Nikodemo byari bitahutse cyane ibyo Yesu ariko aramubarira. Bari bazi iyi nkuru y'urugendo rw'Abisirayeli bava mu gihugu cy'ubuja Imana ibakura mu gihugu cya Egiputa. Bari bazi ukuntu iyi nkuru ibereka abarira ukuntu hagati y'urugendo mu bugaragwa abantu b'Imana ubwoko bw'Imana bidodombera Imana hama bigatera Imana kuraka. Mana ufashe cyane ikabateza ngo inzoka z'ubumara buturira ngo zikabakomora. Haleluya. Abenshi muri bo barapfa. Bamaze rero izo nzoka zimaze kubakomora abantu b'Imana batakambira Mose babarira Mose bamara ngo Mose dusabire ikigongwe ku Mana twacumuye. Haleluya. Mose agiye ku Mana Imana imubarira ngo genda ufate ucure inzoka umuringa hanyuma uyimanike ku giti. Mana ishimwe cyane uwuzonga wese akarangamiza iyo nzoka azokira ubumara bw'inzoka. Mana ufashe cyane. Haleluya. Yesu amuzana ahantu muri icyo gicapo kugira ngo atahure ibyo ariko aramubarira. Mana ishimwe cyane. Yesu ashimwe cyane kandi anamwereke kondisiyo umuntu arimo afata agereranya. Mana ishimwe cyane iyo aho hantu ubwoko bwa Isirayeli bwari buri agereranya aho hantu abari bakomoye n'ubwo bumara bw'inzoka bose. Mana ishimwe cyane atakindi cyabashika ko atari urupfu. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Mama kandi nta kintu na kimwe cyari kuba kidumara. Mana ishimwe cyane nico natwe cyatubaye ko nk'abantu twese igihe umuntu yakora icyaha natwe twanyegetwerewe n'ubumara uvuye mu cyaha kandi ubumara bwica.
kandi byica ibihe bitazoshira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nta kindi natwe codukura aho hantu. Ubwo bumara bwica nk'uko nawe wakomowe n'inzoka wese yinjirwa n'ubwo bumara buturira bwica kandi benshi barapfiriye. Imana ifashe cyane. niko natwe umwana w'umuntu guhera kuri ba sogokuruza ba mbere. Haleluya. Twanyengetewe n'ubumara bw'icyaha, kandi Bibiliya ivuga ngo ingero y'icyaha ni iki? Ni urupfu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Umuntu kuva ba sogokuruza bacu ba mbere bakoze icyaha yanyengetewe n'uwo mugera, yanyengetewe n'ubwo bumara bw'icyaha. Yesu amuzana aho hantu akamwereka, akamuha icyo gicapo, akamwereka sete kondisiyo aho hantu hari hasa n'aho abasogokuruza babo bari hajya mu bugaragwa. Imana ishimwe cyane. Bariko baratikira, bariko barapfa, bariko barahona, bagatakambira Imana, hanyuma Imana igatanga inyishu. Imana ishimwe cyane. akamwereka rero ngo noneho natwe Imana yaradutabaye ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko umwana w'umuntu, niko natwe Yesu yaje. Imana ishimwe cyane. inzoka mu bugaragwa cyari ikigereranyo cya Kristo azomanikwa ku musaraba kugira ngo abamwizera bose ntibapfe ariko bahabwe ubugingo budashira bubera muri bo. Nk'uko Abisirayeli bahagaze mu bugaragwa bahindukiye, basabwa kwiyegukira gusa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. mu kwizera icyo Imana yatanze n'inyigisho bakahanganiza n'amaso y'ukwizera, bakahanganiza iyo mbona gusa yamanitse ku giti. niko natwe uyu munsi abanyabyaha, abaho gupfa, araho gucibwa ku ruhande, natwe duhindukire umusaraba wa Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. mu kuhanganiza no kwizera icyo Yesu yakoze turahabwa agakiza. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. ndashaka kuvuga gato kuri ibi bintu bibiri. Haleluya. ndashaka kuvuga kuri uru rupfu dukira, ariko kandi ndashaka kuvuga no kuri kano gakiza turonka. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. iyo tuvuga uru rupfu, hari igihe abantu bavuga gusa muri uko gupfa tukava mu mubiri, hanyuma kandi hari n'igihe abitwa ko dutera imbere, kandi n'ibyo dushobora kubitanga muri urwo rupfu nyine rw'ibihe bitazoshira, icyo Bibiliya yita umuriro udashira cyangwa igihenomo. Imana ifashe cyane. Haleluya. ariko ndashaka kubabarira ngo uru rupfu ni urupfu runo munsi utizera wese agenda. Haleluya. Yesu ashimwe. uru rupfu ni urupfu rukorera mu buzima bwacu, mu kutizera kwacu tukiri bazima, aho tubaho mu bigaragara turi bazima ariko tugendana ingana muri twebwe urupfu. Imana ifashe cyane. Yesu ashimwe. ni urupfu rukorera muri twebwe rugatuma umuntu atashabuze mu bigaragara ibi byotuma umuntu bihari, muri we akumvanira n'umubabaro, akumvanira n'agahinda, akumva ibyo bintu bimuhagije. Imana ifashe cyane. Yesu ashimwe. uwo byari bigaragara ko umenga akwiye kunezerwa, uwo byari bigaragara ko umenga ibintu byose byari sawa, ugasanga ibyo afise abandi badashaka bifuza ntibimuhaza.
abiburana amahoro kandi abifise. Imana idufashe cyane, Yesu adufashe cyane. Haleluya. Umuntu akumva n'inyakabwe kandi akikujwe n'abantu benshi kuko hari urwo rupfu ruva mu cyaha. Imana idufashe cyane, rukorera muri twebwe wadutwaye ubwo buzima bw'Imana. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ubwo rupfu mu magambo make ndiko ndavuga ni urupfu rwadutandukanyije n'Imana, nuko gutandukana n'Imana, nuko ukuntu umuntu wacu w'indani yarapfuye. Imana idufashe cyane. Twaratakaje ubuzima bw'Imana muri twebwe, twaratakaje kubaho kw'Imana muri twebwe. Umuntu ku bw'icyaha yatandukanye n'Imana, urupfu rwaje muri we kuko Imana niyo soko y'ubuzima. Nicyo Yesu agira avuga ngo ni jyewe nzira, ni jyewe kuri, ni jyewe buzima. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Ubuzima ni Imana, ubuzima buva ku Mana, kandi ubuzima umuntu abugira kuko afise Imana muri we, kuko niyo soko y'ubuzima, niyo soko y'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndavuga urwo rupfu rukorera muri twebwe. Urwo rupfu rutuma umuntu yiha ubusambanyi kuko muri we afise inyota yo gushaka kurondera ikihaza mu buzima bwiwe, mugabo atakirondera mu bitari bye. Imana idufashe cyane. Urwo rupfu rutuma umuntu yiha inzoga n'ibiyayuramutwe bitandukanye kuko yumva ashaka umunezero, yumva ashaka icyo muhaza, mugabo ntazakirondera, hanyuma nuko akirindi isi ishobora kwereka umuntu ko niyabirya cyangwa niyabinwa araza kuronka n'umunezero. Mugabo mu kubinwa cyangwa mu kubirondera ibyo byose bishika ahantu bihaza ubuzima bwiwe. Ndavuga urwo rupfu rukorera muri twebwe, rugatuma hagati y'abavuga, hagati y'umugabo n'umugore, hagati y'abana n'ababyeyi, abari sanse gukundana, abari bigaragara ko bakwiye gukunda, ugasanga urwo rupfu warakorera hagati muri bo baratandukana, bakangana urunuka, atabigaragara bapfuye. Ndavuga urwo rupfu rukorera ubuzima bwacu, rukadutwara amahoro, rukadutwara umunezero, rugatuma umuntu byari bigaragara umwereka arafise ibyo tumanezero, ibyo nyene bimuhindukira imutwara umunezero. Ishimwe cyane. Haleluya. Ndavuga uru rupfu rutuma umuntu byagaragara umenga gushinga nawe. Satani agera ahantu akamuhindura umuja, akamubona, akamukoresha ibyaha, umuntu agasigara ari kimanamana, umuntu agasigara nawe ubwiwe yiyanga. Imana idufashe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndavuga uru rupfu rukurira mu buzima bwacu uyu munsi tukiri, rukadutwarira kure y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana idufashe cyane. Haleluya. Sinobiheza, ariko uyu munsi kubw'icyaha urupfu rwaje muri twebwe. Icyo gituma ushobora kuba uri hano, umutima wawe ugendana agahinda, umutima wawe ufise umubabaro, Satani yakugize umuja akakubohesha ibyaha bitandukanye. Ushobora kuba uri hano ugendana agahinda, wumva uri wenyine, wumva uri ntawe.
Haleluya. Ndavuga urwo rupfu rwavuye ku cyaha cy'umuntu wa mbere rutuma ubuzima bwacu atakintu na kimwe mu isi gishobora kubuhaza. Ariko saha ngomba kurangiriza, ndashaka kurangiriza ku nkuru nziza ivuga ngo hariho uwanesheje urupfu. Haleluya. hariho intsinzi yabonetse hejuru y'urupfu. Mana ishimwe cyane. Haleluya. hariho umutabazi yabonetse ashobora gutabara abantu twari muri urwo rupfu. abari barapfuye tugomba kuba bazima. Mana ishimwe cyane. Haleluya. hari izina twahawe, hari izina twabonetse munsi y'ibicu, abantu bose bashobora gukirizwa. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Petero rero aca ashinga intara. Ndagomba kurangiza kuko ndabona umwanya uranjyanye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. mu gice cya gatatu cya kino gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Imana ishimwe cyane, aca avuga aya magambo akomeye twasomye. Imana ishimwe. nayo nyine ari mu kiganiro mu majambo yo gushinga intara nyine nyuma y'uko Imana yari imaze gukora igitangaza igakiza uwaramugaye. ku murongo wa 11 aca avuga ngo uwo ni we buye mwebwe abubatsi mwatituye ryahindutse iriguma imfuruka. Imana ifashe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu ashimwe. hari ibuye ryabonetse twebwe abubatsi uyu munsi dushobora kubakira. Imana ishimwe cyane. igice yana ndabisize ariko arubaka. Imana ishimwe cyane. twese turiko turubaka. hari ibyo uriko urakora, hari kuri kurubaka ubuzima bwawe, hari aho uriko urarutumbereza. ariko Petero abagabana abantu nta mwanya bari kubivuga ko cyane. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. ni nyuma y'uko Imana yari imaze kubakoresha igitangaza igakiza ikimuga cyari kimaze igihe kirekire kigwaye kimugaye, cyagenda igihe cyose gisenga bakakicarika mu kwirembo ryiza ry'urusengero. Imana ifashe cyane. kigasenga abantu amafaranga. hanyuma rero mu gihe kimwe Petero na Yohana nabo bibaje binjiye baje gutazira Imana, baje kwinjira mu rusengero ngo kibasenga nyine nk'uko gisanzwe kimenyereye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Petero aramubarira ngo isenga n'inzahabu nazo dufise. Imana ishimwe cyane. ngo ariko icyo dufise turakiguha mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. nayo ndabona ngo hari ubugingo bwabonetse mu izina rya Yesu Kristo. hari agakiza gashize kabonetse mu izina rya Yesu Kristo. ako niko turiko turashimira, ako niko turiko turavuga. agakiza gatabara. Imana ishimwe cyane. abanyabyaha abahawe gupfa, agakiza gatabara abatari umunezero. Imana ishimwe cyane. agakiza gatabara abantu bagenda n'agahinda. agakiza gatabara abantu bagenda. agakiza gatabara abana batari ibyaha, ubuzima bwabo bugahinduka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Petero aravuga ngo ubwire isenga n'inzahabu nazo dufise. bari icyo dufise turakiguha mu izina rya Yesu Kristo. aravuga ngo mu izina rya Yesu haguruka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. cya kivuga ngo kirabaduka, uwaho yasebereza ubuzima bwe burahinduka, isatsi yiwe irahinduka. Imana ishimwe cyane. ava kwitwa ikibuga, ava kwitwa kuri umusenzi, ahinduka ubuzima, ahinduka umusenzi w'Imana, yinjira mu rusengero, atangura gutazira imbere abandi. ushaka nawe kumwe mu gatondo yakuze izina rya Yesu, isatsi yawe irahinduka, ukava kwitwa umunyabyaha ukitwa umugororotsi, ukitwa umwera. Imana ishimwe cyane. ukava kwitwa uzocira ku rubanza, ariko ukitwa nawe umuraba w'ijuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya. ubuzima bwawe nawe bugahinduka, ukitwa umwana w'Imana. izina ryawe rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo. ariko ndashaka ngo ntibihera aho gusa. Imana ishimwe cyane. ntibihindura gusa muri ubwo buryo, ariko ndashaka ngo n'ibyacu birahinduka, ubuzima bwacu burahinduka. abatanga batwera bagatwereka, abatanga
ababajwe n'ibyaha bakambara ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ariko bari barasambutse abantu bagasubirana, abahora bana abakundana mu izina rya Yesu Kristo, abatari ibyizigiro ubuzima bukaza. Imana ishimwe cyane. Abageze mu rugero rw'ubukwe ibintu birahinduka. Haleluya. Akagakiza karatubohora kakadukura mu byaha, ariko ntikagarukiza aho gusa. Imana ishimwe cyane. Kakadukura ko